Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda mubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abarimo Barafinda ukekwaho gutangaza amakuru y'ibihuha banyujije ku muyoboro wa YouTube. Uyu Barafinda akaba yarigeze no kwiyamamariza ku mukuru w'igihugu mu matora yabaye mu mwaka 2017 no mu mwaka 2024. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu batatu barimo Barafinda Sekiboko Freddy, Mazimaka Patrick na Nyiramihigo Japhet. Aba bafunzwe ku itariki 29 Mutarama 2026 aho bakurikiranweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri station ya RIB irimo ya Kimironko, Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha bakurikiranweho. RIB kandi yaburiye abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi RIB itangaza ko itazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka 2020 nibwo RIB yahamagaje Barafinda Sekiboko Freddy ariko niyitaba. Ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka 2020 arafatwa asabwa ibisobanuro ku byagombaga kubazwa. Nyuma yaho RIB yanzuye ko ajyanwa gusuzumirwa mu bitaro by'indwara byo mu mutwe ibyizwa Karayesi Ndera. Muri Werurwe mu mwaka 2020 RIB yatangaje ko ibisubizo by'ibitaro by'indwara zo mu mutwe Karayesi Ndera byemeje ko Barafinda Sekiboko Freddy afite uburwayi ku buryo yatangiye kuvurwa ndetse hamezwa ko atakurikiranwa kubera ko arwaye. Muri Nyakanga mu mwaka 2020 kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko abaganga bemeje ko uburwayi bwa Barafinda Freddy ari karande, isaba abakomeza kumukoresha ibiganiro bazi neza ko arwaye kubihagarika. Ku itariki ya 13 Kamena mu mwaka 2017 nibwo Barafinda yabwiye itangazamakuru ko yigeze kumara igihe avurirwa Indera ahakurikiranirwa abafite indwara zo mu mutwe, ariko ntiyasobanura igihe yahagiriye cyangwa igihe yahavuriye. Barafinda yibukwa cyane ubwo yatunguraga abanyarwanda ajyanye kandidatire ye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kanama mu mwaka 2017, ariko komisiyo y'igihugu y'amatora NEC igaragaza ko atujuje ibisabwa. No mu mwaka 2024 kandi Barafinda yongeye gutungura abanyarwanda ashyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora NEC kandidatire ye ashaka kuba umukandida wo ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye muri Nyakanga mu mwaka 2024, ariko nabwo NEC yaje gusanga atujuje ibisabwa. Barafinda yavuze ko hari impamvu ibihumbi mu guteza imbere Afurika mu gihe yabatorewe kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse avuga ko afite n'impamvu ibihumbi 20 ku rwego rw'isi yose. Nivyo rikamubwira ngo wakoze kubana natwe, kora subscribe niba rugamba rigeze kuri Talk Rwanda, ubundi ujyubana natwe imigano n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.